Pigem kui siis võib-olla vaimsete huvidega noormehena. Возможно, меня можно характеризовать как молодого человека с духовными интересами. Ja või siis lihtsalt, või siis Saviski filosoofid. Filosoofi popularisaatorid. Viimasel ajal olen katsetanud kätt ka Saviski teoloogia vallas. Последнее время я также в теологии пробовал себя. Esimene küsimus ongi vast seotud teoloogiaga. Первый вопрос, наверное, связан с теологией. Kui me teeme lahti Edmund Burke'i seltsi, mida sina juhid, selle YouTube'i kanali. Если мы откроем канал YouTube общества Эдмунда Бёрки, которым ты руководишь, siis esimene video, mis sealt vastu vaatab, on Stanley Hauerwassi oma. То первое видео, которое мы там видим, оно принадлежит Стэнли Хауэрвасу. Ning Stanley Hauerwas ütleb, et igasugune katse inimlikkust defineerida. И Стэнли Хауэрвас говорит, что любая попытка определить человечность или человечество peab siis algama Kristuse kehastumisest. должна начинаться с воплощения Христа. Miks sa just selle video välja valisid ja mis tähtsust see sinu jaoks omab? Почему ты выбрал именно это видео и какое значение оно для тебя имеет? Hea küsimus. Хороший вопрос. See ei ole päris õige, see ei ole nüüd kõige esimene video kindlasti. Это не совсем верно, это, конечно, не самое первое видео. See on esimene, mis mulle vastu vaatas. Siis on jah, ütleme jah, siis ju see nii on jah. Et see on ühe playlisti esimene video. Это первое видео одной из наших плейлистов. Playlisti pealkiri tuleb Toomas Manni romaani Võlumäe üle-eelviimasest peatükist vist. Naзвание этого плейлиста происходит из названия главы романа Томаса Манна. Ja siis see alapeatükk kannab pealkirja Kõige küsitavamas. И заглавие этого главы самое, что вызывает больше всего вопросов, наверное, так. Ja nojah, ei ma tegelesin Hauerwassiga mõnda aega niimoodi pisut põhjalikumalt. Какое-то время я довольно, чуть-чуть основательнее познакомился с Хауэрвасом. Mis tema puhul on väga-väga sümpaatne on see, et ta on hea huumorimeelega. Что по поводу его очень симпатично, что у него хорошее чувство юмора. Mis ma arvan, eriti teoloogias on ülitähtis. Я думаю, что это в теологии очень важно. Ja tõepoolest see on, ma näen seal ühe inimese katset, Я вижу там попытку человека, kes on pikalt sellele mõelnud, который долго об этом думал, vastata küsimusele, mida tähendab olla inimene. Ответить на вопрос, что значит быть человеком. Ja see, kuidas ta seda sõnastas ja see, kuidas ta mõtles, tundus mulle väga huvitav. Ja ma arvan, и то, как он это обозначил и как он об этом думал, это, мне кажется, очень интересным. Ja ma tegutsen üldiselt sel niimoodi, et kui mulle tundub midagi huvitav, mulle tundub, et midagi huvitav, siis ma otsin teisi inimesi, kellele see võiks ka tunduda huvitav, et ma saaks nendega rääkida. И если мне это кажется интересным, то я ищу также других людей, кому это тоже может быть интересным. Nii et see oli pigem märguanne, et näed, mind huvitavad sellised asjad. И это скорее было такое знак с моей стороны, смотри, меня интересуют такие вещи. Aga miks sulle just see vastus konkreetselt tema puhul meeldis? Selles on küsimus. No miks ta mulle... No ma selgitasin mingis mõttes, et ma nägin seal ühe inimese katset. Я видел там я видел попытку одного человека vastata ühele küsimusele, ответить на один вопрос, millele ta on väga pikalt mõelnud ja mis on ka minu jaoks oluline küsimus. О чем он очень долго думал и что Ma saan aru, meie kõigi jaoks, siis küsimus on, et mida tähendab olla inimene? Я думаю, что ответ важен для каждого человека, потому что вопрос, что значит быть человеком. Oma loomingus sa oled selgelt eristanud mütoloogilist ja teaduslikku tõde. В своем творчестве ты очень сильно различаешь мифологическую истину и научную истину. Aga mina saan aru, et mütoloogiline tõde ei ole sinu jaoks puhtalt mingisugune siuke luulu. Но мифологическая истина для тебя не просто какой-то набор слов. Vaid see omab tihtipeale veelgi kõrgemat tähendust kui see teaduslik tõde. Но она имеет более важное значение, чем научная истина. Mis müüte nagu sina usud siis?
В какие мифы ты веришь тогда? No, esiteks ma pean ikka ära ütlema, kuigi ma võtan natuke aega maha, et no minu puhul ei ole mingist loomingust, ei ole suurt midagi rääkida. Ну, что касается меня, то о творчестве тут вряд ли можно говорить. On kirjutatud üks konspekt, see majanduslik inimene, poliitiline loom. Написан конспект, история экономической политики. Et väga hea küsimus jälle, väga hea küsimus. Опять очень хороший вопрос. Et ma arvan, et tõesti väga oluline, et kui me... Это очень важно, чем имеет большое значение. Et kui me igapäevaelus nüüd tänapäeval ütleme, et see on ju müüt, siis see tähendab seda, et me ütleme, et see on lihtsalt jama. В сегодняшней жизни мы говорим, что ну это же миф, и это значит, что это полная ерунда. Nüüd jällegi alati, kui miski on siis jama, et siis millega võrreldes jama, mis on see mõõdupuu, mille vastu me mõõdame. Если что-то мы называем ерундой, то что это мерило, на основании чего мы что-то можем назвать ерундой? Et peab olema mingi teine siis maailmale lähenemise viis. Должен быть какой-то другой подход к миру. Mida mingil epohil peetakse siis tõeseks. Который в какую-то эпоху считают истинным. Ja viimased paarsada aastat, kuidas me võtame, on selleks olnud siis läänes ja nüüd lääne ülemvõimu läbi kogu maailmas empiiriline teadus. И последние 200 лет на Западе, в западном мире и, может быть, во всем мире этой истиной считалась эмпирическая наука. Nii et kui me ütleme, et mingi asi on müüt, siis on see, et see ei ole, et see on jama empiirilise teaduse vaatevinklist. И если мы говорим, что какую-то вещь мы называем мифом, то это ерунда с точки зрения эмпирической науки. Ja no lause, et Jumal lõi maailma 6 päevaga, 7. puhkas, no see on empiirilise teaduse seisukohast ongi täielik jama. Предложение, что Бог создал мир за 6 дней и в 7-й день отдыхал, с точки зрения эмпирической науки, это действительно полная ерунда. Aga on siis nii, et aga nüüd siis jah, et kui me vaatame, mis on siis empiirilise, üritan ka siin põlve otsas mõtelda praegu, et empiirilise teaduse tulemusteks on teooriad, mis on siis tegelikkuse lihtsustatud kujutised. Но результатами эмпирической науки являются теории, которые являются на самом деле упрощенным пониманием действительности. Aga ka erinevate rahvaste müüdid koosnevad samuti tegelikkuse lihtsustatud kujutistest. Но мифы разных народов тоже составляют упрощенное понимание действительности. Ja need kaks maailma nägemise viisi on ühismõõdutud. Эти два подхода к видению мира, они имеют общее измерение. Не имеют общее väga, et need kaks maailma nägemise viisi on omavahel ühismõõdutud. Nii et kui me ütleme, et mingi müüt on jama empiirilise teaduse mõttes, siis ta seda tõepoolest ka on. И если, то есть они не имеют общего измерения, значит, что если какой-то миф с точки зрения эмпирической науки является полной ерундой, то действительно с точки зрения науки он является полной ерундой. Aga minu arvates me peaksime mõistma seda, et müüdid on täpselt samasugused, need ei ole tekkinud, nende taga on olnud täpselt samuti veel pikemad vaatlused inimesest, kui see need on olnud siis empiirilise teaduse vahel. Но за мифами стоит точно такие же человеческие исследования, еще более долгие человеческие исследования, как за эмпирической наукой. Ja mulle meeldib see mõte, et müüdid on täpselt samasugused abstraktsioonid nagu lõppude lõpuks empiirilise teaduse kõige olulisem aspekt, millest see kõik ju pihta hakkab, on arvu, nii jälle, et Saviski filosoof võttis siin
25. minutil suu täiseks, aga nii nagu ma aru saan, on empiirilise teaduse kõige alusmõiste on arvumõiste. Но, как я понимаю, самым главным понятием эмпирической науки является понятие числа. Et see on, kas arv 1 on olemas? Существует ли число 1? No, või kus ta on? Или где он? Или где оно? Algebrailises korpuses ilmselt. Mis asi? Algebrailises korpuses ilmselt. В Algebrailises poole. Ei ole matemaatikas, siin läheb mul kiiresti asi käest ära, aga ma arvan, et müüdid ja sul on teisi küsimusi veel, et ma arvan, et müüdid on pikaajalised täpselt samasugused abstraktsioonid, aga nad räägivad teistest asjadest. Мифы такие же абстракции, они просто говорят о других вещах. Ja seetõttu ma arvan, et nad on lihtsalt tegelikkuse kaks ühismõõdetud lähenemist tegelikkusele. Это два подхода к действительности, которые не имеют общего измерения. Aga millest kumbki väärib tõsist tähelepanu. Но оба они имеют достойны нашего внимания, как научный подход, так и информатический. Veel viimane mõte, et ühed toodavad siis empiiriline teadus loomulikult toodab annab tulemuseks kirjeldavaid lauseid. И эмпирическая наука, и результатом ее являются описательные предложения. Kuidas asjad on, mis on. То есть какими являются вещи, что существует. Aga kui müüdid ütlevad meile, kuidas me peaksime käituma. Но мифы говорят нам о том, как мы должны поступать. Ma arvan, et good enough. Надеюсь, что good enough. Sina kui ristiinimene, mis on siis sinu jaoks see käitumuslik tõde? Ты как христианин, что для тебя является вот этой поведенческой истиной? Mis on käitumuslik tõde? Nojah, kui sa ütlesid, et ütleme, et müüdid on mingis mõttes või üldiselt need narratiivid, mida me loome enda elu kohta, eks ju? Эти повествования, которые мы создаем... Относительно своей жизни. Et need eelkõige on teatud nagu käitumusliku tähendusega, mitte empiirilise tähendusega. Они имеют значение для поведения, не эмпирическое значение. Siis mis on võib-olla, kui sa peaksid võtma selle oma kristliku traditsiooni tuumiku paari sõnaga kokku, mis see oleks? Если бы ты парой слов мог бы резюмировать христианскую традицию, какие бы пара слов это были? No, selles mõttes on see ju lihtne küsimus, et ega mis ma siin ju need 10 käsku on, mitte et ma suudaks need siin kohe üksteise järjekorras ette puristada. Ну, мы все знаем 10 заповедей, не то чтобы я их мог сейчас наизусть перечислить. Mingi jättukõõtus mul neist on. Какое-то представление у меня о них есть? Nagu meil kõigil, sest Как у нас всех. Muidu ma arvan, oleks õues suurem jama, kui praegu ongi. Еще было бы больше хаос, чем есть. Sellest jamast rääkides. Вот об этом хаосе, если мы поговорим. Edmund Burke'i selts avaldas suurepärase essee kogumiku Leszek Kolakowskilt. Minu meelest on ka väga hea kogumik, lugege. Эдмунд Бёрки, общество Эдмунда Бёрка издало собрание эссе Leszek Kolakowski. Tõesti suurepärane raamat. Отличная книга. See on tõesti filosoof. Вот это настоящий философ. Ja seal ta väidab, et meie ühiskonnana vajame ühelt poolt kristlikku pärandit. И там он говорит, что мы как общество, нам с одной стороны нужно христианское наследие, mis tuletaks meile meelde seda inimese patusust ja seda, kui piiratud me oleme. Которое напоминало бы нам о том, что о греховности человека и о том, как мы ограничены. Aga teiselt poolt me vajame sotsialistlikku pärandit. А с другой стороны, нам нужно социалистическое наследие, mis innustaks meid siis mingisuguseid asju paremini tegema. Которое вдохновляло бы нас какие-то вещи делать лучше. Ja mind huvitas, et see raamat ilmus just Edmund Burke'i seltsis. Kuivõrd sa oled selle väitega nõus? Эта книга вышла именно при поддержке общества Эдмунда Бёрка. Насколько ты согласен с этим утверждением? Sellises sõnastuses ma ei ole temaga nõus ja mulle tundus ka selline sõnastus sealt välja võetud poole peale nagu
täiesti see, et jah, kristliku pärandi ja kogu see mütoloogilise aluspinnasega. Aga et see nüüd see... С такой формулировкой я, наверное, не согласен, я думаю, что это немножко вырвано из контекста. Да? Да, точно не согласен. Ma olen isegi mingis mõttes nagu provokaator. Ja ma selles mõttes... Ja provokaator. Otsen. Et ma ei vastandaks kristlust ja sotsialismi, ma arvan, et sotsialism on pigem rea teiste asjadega Kristusest välja kasvanud. Я бы не противопоставлял христианство и социализм, потому что социализм, он во многом вырос из христианства. Nii et seetõttu ma ei mäleta, ma ei ole teda ju rida-realt, olen ikka läbi vist võib-olla paar esseed pool ja et mulle tundus see, ja et sellises sõnastuses ma ei oleks sellega nõus. Ну, в общем, я бы с таким резюме не был бы, я с таким резюме не согласен. Sotsialism on mingis mõttes ju katoliiklus ilma jumalata. Социализм – это католицизм без Бога. Seda, see ei ole minu väljamõeldis. Это не я придумал. Aga mis sõnastuses oleksid siis selle väitega nõus? Või kas seal on üldse mingi tõetera sees? Как бы ты сам сформулировал, в чем там смысл этих эссе? Me vajame, anna uuesti palun see algus siis. Et kristlik pärand meenutab meile seda meie patusust, eks ju, ja meie piiratust ja sotsialistlik pärand innustab siis tegutsema ja midagi parandama. Ja selle sotsialistliku pärandi ma jätaks sealt küll välja. В общем, все, что касается социалистического наследия, я бы вообще не упоминал. See on sekulaarne kristlus. Üks tähendab, Kristus on ka nii. Siin peaaegu kõik on Kristus, eks, kuivõrd 17. sajand oli me ajalugu selline. Aga kuidas ma olen see, mida... No, et kuidagigi edasi minna selle lausega. No, чтобы хоть как-то с этим предложением дальше пойти. Siis minu arvates on siin see kõige olulisem, ma võtaks üles selle pärispatu mõiste siin. Я бы взял вот это вот понятие первородного греха. Ma arvan, et see, mis Kristus siin meeldab, see on väga oluline. И я думаю, что то, что христианство здесь пытается сказать, очень важно. Ja see, et iga üks peaks endale aru andma, et see meis on see tume, seda, et isiksus on alamisiksuste anarhiline jõuk. Я думаю, что каждый должен давать себе отчет, что в нас есть эта темная сторона, что личность это анархическая банда подличностей. Точно. Спасибо. Ja et see on see sisuliselt, kui me räägime isiksusest, me räägime mingist jaotusest kui kellest, kes matemaatikaga, kellel matemaatika või statistikaga midagi pistmist on. Когда мы говорим о личности, мы говорим о каком-то распределении, те, кто понимают математики и статистики немножко. Ja kusagil sealt sabast võime öelda, et siit hakkab nüüd see tume pool. В общем-то, где-то с этого хвоста, вот этого нормального распределения, мы можем говорить, что вот тут начинается эта темная сторона. Kui me vaatame seda jaotust pidevana. Если мы это распределение считаем постоянным. Kui me käsitleme seda jaotust väga diskreetsena. Если мы его считаем дискретным, siis me saame sinna, diskreetne jaotus koosneb üksikutest pulkadest. То дискретное распределение состоит из... Мика, помоги мне. Дискретное распределение состоит как бы из отдельных каких-то порций или точек или что-то такое. No, diskreetne jaotus on 1, 2, 3, 4, 5. Дискретное распределение 1, 2, 3, 4. Aga siis pidevas jaotuses on 0 ja 1 vahel lõpmatu arv В постоянном распределении между нулем и единицей бесконечное число, бесконечное количество цифр. Ja kui me võtame nüüd mingi sellise, et me ütleme, et meie pande on siin, meie pandesse kuulub sellesse isiksusse, mille isikukoodiks on 3600, mis sealt kõik tuleb, et sellesse võistkonda kuulub 11 liiget. Mis on meelevaldne oletus. Например, мы скажем, что вот в этой личности там под номером 3, 6 еще что-то там дальше, у него на самом деле это банда, в которой 11 членов. Siis võime hakata juba üksikutele tegelastele nimesid andma. И каждому из этих 11 можно присвоить какое-то имя. Mis see küsimus on? No tuleb meelde. Какой был вопрос? Ja, ei tuleb meelde. Ja siis on selge, et
ühte ma tahaksin näha väljakul. Одного из них я бы хотел видеть на площадке. Mõnda ei taha kindlasti näha väljakul. Кого-то из них я вообще бы не хотел видеть на площадке. Ja no mõndade ma isegi ei teadnud. А некоторых я вообще не знаю. Ma arvan, et see päris patu arusaamine päris patusse, mis Kristuses on minu arvates oluliselt, ütleb seda, et meie sees on tegelased, kellest me ei ole isegi, meil ei ole isegi aimu, mis tegelased seal on. И то, что христианство пытается сказать, что в нас, внутри нас, внутри каждого из нас есть деятели, про которых мы даже вообще не знаем, насколько они неприглядны. Ja ma arvan, et see on nüüd olulises esimeses pooles. И это важно вот в этой первой части. Aga ma arvan, et seda päris patu ideed ei saa ka väga üle müüa. Но это понятие первородного греха, его нельзя вот перепродавать. Võib ka üle selles mõttes, mida see sealt ütleb, on see, et me oleme võimelised üksteisele tegema kõige hirmsamaid asju. Ну, оно говорит о том, что каждый из нас способен другому человеку сделать самые страшные вещи. Ja sellest on tähtis aru anda, aga... И в этом важно отдавать себе отчет. Aga ma arvan, et tähtis, ja nüüd see on see, kus see teine pool, et kummatigi peaks ka aru andma sellest, et me võime üksteisele teha ka palju head. Но также мы должны себе отдавать отчет в том, что каждый из нас способен другому сделать много хорошего. Kas või juba seeläbi, kui me lihtsalt ei külva kurjust endale. Ну, по крайней мере, через то, чтобы не сеять зло. Et siis ma saan vähemasti nüüd paika selle mingi telje, eks milles, sest muidu läheb kõik jutt kenasti ja siis... Nüüd on vähemalt mingisugune positiivne programm olemas. По крайней мере, какая-то позитивная программа есть. Nüüd hakkame vaadlastest rääkima. Ja selles mõttes jah, et võib-olla ongi jah, et see sekulaarne Kristus, ehk siis sotsialism ütleb, et jah, et okei, et unustame selle ära. Ma karikeerin täiesti praegu. Секулярное христианство, то есть социализм, говорит нам о том, что так, забудем об этом. Jah, sest ütleme, see päris patu ideest loobumine, ma arvan, väga oluline. Очень важно по поводу социализма отказаться от идеи первородного греха. Ja ma karikeerin praegu selles mõttes, et ma loodan, et ei väga liiga. Aga ja siis parutamegi, meil on siin teile niisugune tore utoopia silme ees ja hakkame nüüd kõik sinna poole kappama. Ну и все, и тогда вперед, мы перед глазами для вас всех повесим вот эту утопию, и можно к ней семимильными шагами двигаться. Aga jah, et see võib-olla see teine pool, et ikkagi mingi selline ettekujutus mingilgi määral helgemast homsest peab ilmselt inimesel olema. Но с другой стороны, какое-то представление о светлом завтра у человека должно быть. No sinu ettekujutus helgest homsest on see, et bussid sõidavad õigel ajal, ma seda. Я так понимаю, что твое представление о светлом завтра это то, что автобусы будут приходить вовремя. Äkki sa saaksid seda metafoori nagu paari sõnaga seletada? Может быть, ты чуть-чуть эту метафору объяснишь парой слов. Et no see on ikkagi sama, et me istume siin praegu püha väljas on koera ilm, me istume siin soojas toas, oleme üksteise suhtes nagu te järgi otsustades enam-vähem sõbralikult meelestatud. Ну, это можно описать так, что на улице такая собачья погода, здесь мы сидим в теплой комнате, судя по лицам, более-менее дружелюбно друг к другу настроены. Me pole veel postmodernsetest neomarksistidest rääkima. О постмодернистских марксистах мы еще не говорили. Et see on suur ime. Это на самом деле большое чудо. Ja mida kuupäev edasi, seda suuremaks imeks ma seda pean ja seetõttu jah. И чем дальше время идет, тем большим чудом я это считаю. Ma arvan, et see vastas osaliselt sellele Я надеюсь, это ответ на вопрос об автобусах. Ma arvan, et positiivne programm on nagu enam-vähem paigas. Позитивная программа у нас более-менее понятна теперь. Aga nüüd... Minu oma. Jah, sinu oma just. Minu oma see, mis ma ütlen ka selles Burke'i tutvustuses, et punkt 1, põrg on olemas. Это то, что я и говорю в представлении общества Бёрка, что пункт 1, ад есть. On olemas sotsiaalses mõttes
Есть ад в социальном плане, в социальном понимании. Lugege Viktor Franklit või Почитайте Франкла или Солженицына и представьте, что такое ад. Ja on olemas ka psühholoogilises mõttes. И он существует и в психологическом смысле. Ja minu mõte on selles, et ei maksa sinnapoole kohe esimese rongiga sõita. И моя мысль в том, что не надо туда первым поездом ехать в этот ад. Võib-olla lõpuks tuleb ikka minna, aga В конце концов, все равно придется, конечно. Võib-olla. Может быть. Aga ma saan aru, et sinu arust siis neomarksistid on need, kes sinna sõidavad. И с твоей точки зрения, именно неомарксисты это те, кто вот в ад едут прямой дорогой. Nüüd sa panid küll natukene jah, võib-olla 2 sammu hüppasid ettepoole, aga... Ну ты впереди паровоза теперь побежал пару шагов. Ei, mul tuli see anekdoot meelde, aga me vist kaotame liiga palju aega. Вспомнил минуту, мы потеряем много времени. Ei, aga tegelikult võib-olla anekdoot on vahel parem vastus küsimusele kui... See ei ole otseselt vastus ka. See on see, mida Läti venelased räägivad eestlaste kohta. Это то, что латвийские и русские говорят об эстонцах. Et eestlane hääletab dresiini ja siis võetakse peale. Что эстонец голосует на дороге, останавливает дрезину и его берут на дрезину. Ja siis küsib, et Tallinna Taljako. Далеко ли до Таллина? Et kas Tallinn on kaugel? Et ei ole kaugel. Нет, недалеко. Ja poole tunni pärast küsib uuesti, et Tallinna Taljako. И через полчаса снова спрашивает, kas Tallinn on kaugel? Tepeer Taljako. Nüüd on kaugel ja tepeer далеко. Et mul tuli lihtsalt ma ei tea, selle hüppega natuke. Это то, что мне пришло в голову, когда спросил про марксистов, которые Ma едут в ад. ütleksin, et ma vastaksin selle küsimuse niimoodi, et Я отвечу на вопрос так. Et millenaristlike sektide tunnuseks läbi ajaloo on olnud tõepoolest püüdlus. On olnud siis kõikide millenaristlike sektide, millest me võime rääkida, kui teil huvi on, pikemalt. На протяжении всей истории признаком миллинаристских сект On see, et olemasolev maailm on korrumpeerunud, lõplikult korrumpeerunud. Что они учат, что существующий мир полностью коррумпирован. Ja väärib sellisena täielikku ümberlükkamist. И его нужно полностью отвергнуть. Ja meil on teile siin plaan, kuhu me siis... И у нас для вас есть план, kuhu me siis edasi liiguksime. Куда двигаться дальше. Kus oleks selline maailm, mida iseloomusta kõik need loendamatud hädad, mis iseloomustavad meie tänast maailma. И там будет такой мир, где не будет всех тех горестей, которые характеризуют наш сегодняшний мир. Ma arvan, see isegi, see oli lihtsalt kirjeldav lause, see on see, kuidas tavaliselt millenaristlikke sekte siis defineeritakse. Это то, какое определение дают миллинаристским сектам. Ja ma arvan, et kui lohiseb vastu, ma arvan, et osad, eks see neomarksism on ka väga, jällegi ta on ju ka väga siukene, ka üks jaotus sisuliselt, nagu kõik asjad peaaegu. И, это неомарксизм, тоже широкое понятие, тоже нормальное распределение. Кто знает, кто нормально. Да. Ненормальное распределение. Ненормальное распределение. Et osalt sellest on olemas kõik selliste millenaristliku sekti tunnused minu arvates. В общем, в принципе, у этого явления есть признаки миллинаристской секты. Vähemalt ühel osa sellest. По крайней мере, в одной части. Aga see vähemalt oli see mingil määral vastus. Я ответил, по крайней мере, частично. Aga see, mis sa nagu neomarksistidele ette heidad ühes oma tekstis? Но тот упрек, который в чем ты упрекаешь неомарксистов в одном из твоих текстов. Ühelt poolt sa väidad, et nende jaoks on nagu kõik narratiivid sama head. С одной стороны, ты говоришь, что для них
все нарративы, все повествования одинаково хороши. aga teiselt poolt sa väidad, et noh, nad püüavad nagu paigutada kõike nagu hierarhilistesse struktuuridesse. А с другой стороны, ты утверждаешь, что они всех пытаются разместить в иерархической структуре. No selles suhtes, et nad näevad igal pool rõhujat ja rõhutat. Seda küll, jah. Aga kas sul ei tundu, et siin on nagu vastuolu, et neil on ikkagi päris kindel veendumus ja kindel narratiiv, mitte narratiivide paljusus? Но тебе не кажется, что здесь есть какое-то противоречие? У них все-таки есть одно четкое повествование, не множественная история. Jah, kui sa niimoodi sõnastad, siis on kahtlemata vastuolu. Если ты так это выражаешь, формулируешь, то тогда без сомнения. Ma arvan, et asi on pigem nii, et seda, mitte pigem nii, see on see, kus ma aru saan. Это то, как я понимаю. Et seda, et kõik lood, müüdid, kõik narratiivid siis, seda, et kõik narratiivid on võrdsed ja mingi ühtset lugu ei ole, seda väidavad ikkagi pigem postmodernistid. То, что все нарративы, все истории равны и никакой разницы между ними нет, это скорее утверждают постмодернисты. Ja no mis võib siis jällegi suur lihtsustus jälle, aga näete, milline tempo on, palju meil aega on, me ei saagi teistmoodi kui lihtsustus. Большое упрощение, но у нас не так много времени и темп довольно высокий, нужно упрощать. Kui te selle jutuga lõpuni lähete, siis on järeldus see, et mitte millegil ei ole mitte mingit mõtet. Если с этой историей идти до конца, то вывод будет такой, что ни у чего нет никакого смысла. Milline on käitumuslik järeldus? Какой поведенческий вывод? Kui te olete sellele järeldusele jõudnud. Если вы дойдете до этого вывода. Kui paljud teist on püüdnud ennast hommikul padjaga lämmatada? Сколько из вас пробовали себя утром задушить подушкой? Järelikult on ikkagi hommikul tuleb mingi idee pähe, et on ikka mingi lugu, mille poole püüelda. Мы утром встаем, что-то делаем, это значит, что нам приходит мысль, что есть к чему стремиться, есть ради чего жить. Ja ma arvan, et see, mis sa siin ongi siuke selle, ma arvan, et see ongi siuke postmodernisti hommik. И вот я думаю, это есть утро постмодерниста. Mitte millegi mingit mõtet ei ole, padi... Ни в чем нет никакого смысла, подушка... Padi pea peale ja... Подушку на голову. Aga surma ka ei tule. Но смерти тоже не придет. Nii. Siis teen silmad lahti. Открой глаза. Vaatan, mis raamatud mul peale Derrida veel raamaturiiulis on. Посмотрю, какие у меня книги на полке. No ja siis Marx on kohe, seda õpetati ka. Вот Маркс, его тоже преподавали. Mis ta seal rääkiski, maailm jaguneb rikasteks ja vaesteks. И что он говорит, что мир делится на бедных и богатых. Rõhujateks ja rõhututeks. На угнетателей и угнетенных. Ja nüüd ongi nii. И вот так и есть. Nii et selles mõttes need kaks lugu on erinevad tõesti, eks? Postmodernism ja marksism on kaks erinevat lugu täiesti. То есть, конечно, постмодернизм и марксизм это две совершенно разные истории. Aga see neomarksismi ja postmodernismi ühendus on minu arvates selline meeleheitel postmodernisti katsetus hommikul jalad alla saada. Мне кажется, что связь постмодернизма и неомарксизма в том, что неомарксизм это попытка постмодерниста как-то найти смысл встать утром. Ja nii, et need vastuolud kuidagi siis lepitab enda keskel. Как-то примирить эти противоречия между собой. Aga mis ma tahan öelda veel siin, et ma ei tea, kui paljud teist on nüüd vaadanud seda, tõstke käsi üles, kellele lööb midagi põlema siukene välja, ingliskeelne välja, grievance studies affair. Поднимите руки, кому говорит что-то англоязычное выражение. Grievance studies affair. Okay. No vot, seal on siis jah, kaks ameeriklast, üks inglane vorpisid postmodernistlikele ajakirjadele kogu
õige mitu artiklit, mis on kõige ehtsamad jampsi. Два американца, один англичанин, они писали для постмодернистских журналов такую полную белиберду в статьях. Ja nad said sellega nüüd kuulsaks, Helen Blackrose ja siin see on väga hea, sa selle küsimuse üles võtsid, et ma tulen tagasi selle vastuolude juurde. И хорошо, что ты поднял этот вопрос, я вернусь к этим противоречиям. Tema ütles, et ja eks mina ka, ma olen seda tõepoolest kirjutanud ja eks ma ka otsin, ega mul ei ole ju mingeid vastuseid. Я тоже в поиске, у меня нет каких-то окончательных ответов. Ja öelge enam seda, kuidas seda asju sõnastada võimalikult täpselt, ma püüan seda. Но я пытаюсь как-то сформулировать наиболее точно. Ja Helen Blackrose, kas on siis üks selle kolmiku liikmetest. И Helen Blackrose была одной из членов этой троицы. Ta ütles seda, et parempoolsed kipuvad tõepoolest tihti segamini ajama siis postmodernismi. Она говорит, что правые пытаются чаще всего видеть постмодернизм. Selle samuse neomarksismi. Неомарксизм. Ja intersektsionalismi. Ma kirjutan sellest just ise. Интерсекционализм. Ma kirjutan sellest just parajasti lugu, natuke on ta siin takerdunud, aga... Я как раз об этом сейчас pишу. Aga tähtis on need, need kolm mõistet. Ja siis ta ütleb seda, et parempoolsed kipuvad need kolm asju panema ühte patta, jah? И он говорит, что правые, люди с правым мировоззрением пытаются все эти три вещи смешать в одну кучу. Ja vaatavad seejuures mööda asja epistemoloogilisest poolest. И epistemoloogia. Tunnetusteoreetilist. Ja väga õige. Ja vaatavad mööda asja, kogu selle asja tunnetusteoreetilisest poolest. Ja see on omaette teema, millest me võiksime siin rääkida. Pikemalt ma saan talle lihtsalt anda, keda asi huvitab või kes selle reageerib nendele sõnadele. See võiks sealt edasi kaevata. Aga see on väga-väga oluline. No, они забывают об вот этой вот части как бы теории знаний, да. Я понимаю, что тема сложная, и те, кто хотят, с ними будем говорить отдельно, так сказать. Küsimus on sellest, epistemoloogia või tunnetusteooria põhiline küsimus on see, kust me üldse teame, et me midagi teame. Главный вопрос, который задает эпистемология, это то, откуда мы знаем, что мы что-то знаем. Ja kui me nüüd räägime siin üha enam siin tõejärgsest ajastust. И если мы все больше говорим об истине, tõejärgsest ajastust. Об эпохе постистины, после истины. Siis see, ma arvangi, ongi selleks põhiprobleemiks see, et me oleme selles tunnetusteoreetilises kriisis. Meil ei lähegi inimeste maailmad muutuvad järjest enam ühismõõdututeks. У нас отсутствует общее измерение. У всех людей разные системы измерений, мы не можем найти общего языка. Ja seda ongi nende uudised nendest teistest maailmadest tunduvad meile ebatõesed ja fiktiivsed, sest nad elavadki teistsugustes maailmades. И поэтому новости из других миров кажутся нам маловероятными, потому что они действительно новости из других миров. Ja see on tõsi, ma arvan, et selle kriisi tõsitus hakkab nüüd alles ilmnema. И я думаю, что серьезность этого кризиса мы только-только начинаем понимать. No, ma ikkagi küsiks, kas tõesti on see postmodernismi, neomarksismi pealetung meie kõige suurem probleem siin Eestis? Я бы все-таки спросил, вот действительно ли нашей самой большой проблемой здесь в Эстонии является нашествие вот этих неомарксистов и постмодернистов? Kas see on tõesti suurem probleem kui rassism või naistevastane vägivald? Действительно ли это большая проблема, чем расизм или насилие против женщин? Eestis kindlasti mitte. В Эстонии нет. Eestis kindlasti mitte. Aga eks ma ju mõtlen selle peale, et mismoodi meid kõiki huvitab see ja me kõik oleme selle küsimuse ees sama jõuetud, et mismoodi võiks maailm näha välja 2, 3, 4, 5 aasta pärast. Мы все пытаемся ответить на вопрос, каким будет мир через 3, 4, 5 лет. Ja ma arvan, et mitte ma ei arva, vaid minu mudel on olnud ikkagi viimased 10 aastat juba see, et see, mis juhtub Ameerikas, täna juhtub siin, varem ma arvasin 4, 5, nüüd 3, 4 aasta pärast. Nii et,
И моя теория в последние годы была в том, что то, что происходит в Америке, повторяется у нас или происходит у нас через 5 лет, ну или в последнее время через 3-4 года. Aga mis sind seal täpsemalt läänemaailma juures nagu häirib, et milles see probleem seisneb üldse? Что тебя больше всего беспокоит в том, что происходит в Западном Just nimelt мире? praktilisel tasandil. Именно на практическом уровне. Praktilisel tasandil ma näengi seda, ma näen, et juhtid peenematest lääne ülikoolidest on saanud nende samade miljonaristlike sektide kasvulavad ja nüüd Меня беспокоит то, что в западных университетах к власти пришли представители вот этих миллионаристских сект. Ja nüüd tundub, et see asi hakkab kloostritest siis välja järjest suuremas tempos välja valgama ja kõige selle aluseks on veel epistemoloogiline kriis, nii et ma näen siin. И теперь это начинает изливаться наружу из так называемых вот этих монастырей, и основой всего этого является эпистемологический кризис. Может быть. Ma palun vabandust, see on võib-olla natukene külbe sõnastus praegu, aga kas sind häirib see, et tudengid loevad raamatuid, mis sulle ei meeldi? Я извиняюсь, может быть, это такой не очень вежливый постановка вопроса, но тебе не нравится то, что студенты читают книги, которые тебе не нравятся? Ei, mulle ei meeldi see, kui nad ütlevad, et nende ülikooli linnakutes ei tohi teatud vaadetega inimesed esineda. Ilma, et nad lausetki lugenud oleks. See teeb mulle küll. Меня беспокоит то, что они говорят, что в их кампусах не могут выступать вообще люди с другими взглядами. Ja see on ikkagi need on ikkagi kaks väga erinevat asja, eks ole. И это все-таки очень разные вещи, то, что ты сказал, то, что я сказал. Ehk siis see sõnavabaduse küsimus on sinu jaoks see kõige tähtsam aspekt sinu juures? То есть вопрос свободы слова для тебя самый важный. See on kindlasti üks tõsine parameeter selles probleemis, mis on praegu esiplaanil ja Это, безусловно, один серьезный параметр, который сейчас на первом плане. Lihtsalt, kui ma mõtlen viimaste sõnavabaduse kriisidega, mis on Eestis olnud. Когда я думаю о последних вот этих кризисах свободы слова, что были в Эстонии. Meil oli vahepeal teatud poliitiliste jõudude ettepanek võtta ära kodakondsused need inimestelt, kes ei ole nõus teatud põhiseaduslike põhimõtetega. У нас были предложения определенных политических сил отобрать гражданство у людей, которые не были согласны с какими-то конституционными положениями. Meil oli ettepanek karistada inimesi selle eest, et nad ei austa hümni. У нас было предложение наказывать людей за то, что они не почитают гимн. Ja no ma ei tea, minu töövahend on Google ja ma olen selle poolt piiratud. Мое средство производства это Google. Aga ma ei leidnud nagu sõnavõtte Edmund Burke'i seltsi poolt või sinu poolt, mis oleks nagu selle vastu suunatud. Но я не нашел каких-то высказываний от общества Эдмунда Бёрка или от тебя, которые бы как-то опровергали это или были против этих предложений. No minu töövahendiks on samuti Google ja sellest me räägimegi. У меня тоже рабочее средство Google. Ja sinu Google kirjeldab üht maailma ja minu oma teist maailma. Sellest me räägimegi. Мой Google описывает один мир и мой Google другой мир, и про это мы и говорим. Ja see ongi epistemoloogiline kriis. Это и есть эпистемологический кризис. Ja me näemegi erinevaid maailmu. Мы видим разные миры. Мы смотрим на один мир и видим разные миры. Ja seepärast ei saa sa küsida minu käest, et miks sa ei näe maailma nii nagu sina seda näed. И поэтому ты не можешь у меня спрашивать, почему я не вижу мир так, как видишь ты. То есть можно, конечно, спросить. Aga see on just see, mida sa küsisid. Но это именно тот вопрос, который ты задал. Почему я вижу мир по-другому? Igatahes see on see küsimus, mida Joonas Ellermaa palus sulle esitada. В любом случае, вот вопрос, который Joonas Ellermaa просил тебя задать. Et sinu see projekt maailma sidusaks loomiseks või Eesti vähemalt sidusaks loomiseks on Edmund Burke'i konservatism. Твой вот связующий проект это консерватизм Эдмунда Бёрка. Aga see
põhineb eelkõige just Briti siuksel aristokraatlikul traditsioonil. Но он основывается на британской аристократической традиции. Kuivõrd see on aktuaalne meil siin Eestis, kus konservatiivsus põhineb ikkagi tugevalt siukse rahvuslusel? Насколько он актуален у нас, где консерватизм основан, в общем-то, на национализме? Võib rääkida nii, nagu asjad on või? Можно сказать, как есть. Umbes 3 aastat tagasi tuli mul mõte, et peaks tööle minema. 3 года назад пришла мне мысль, что надо вообще пойти поработать. Ja mõtlesin, et no, EPS-is ma olen varem olnud, et võiks EPS-i tagasi minna. Я подумал, что Estonian Business School. я уже там был, и можно вернуться на работу в Estonian Business School. Ja siis mõtlesin, et ja siis käis Kauri ja Ahto see minu arvates järjest selliseks mulle järjest rohkem vastu karva. Siis Kaur Kender ja Ahto Lobjakas, kellega ma suhtlesin valdavalt. Nende jutt hakkas mulle järjest enam pinda käima. И те люди, с кем я общался, Каур Кендер и Ахто Лобякас, их слова, то, что они говорили, все больше на меня как бы произвело впечатление. Впечатление хорошее. Да, нехорошее впечатление, да. Ja siis oligi, et ühesõnaga ma tahtsin enda ja nihilisti vahele selge piiri tõmmata. И я бы хотел очень четко разделить меня и нигилист. Нигилист — это портал новостной такой был. Но есть до сих пор. То есть молодежный, да. No vot. Ja siis mul oli mõte, et ma tahan teha antinihilistlikku nihilisti. В общем, у меня была мысль, что я хочу сделать антинигилистический нигилист. No vot, ja siis oligi, et EBS, tahtsin EPS-i tööle minna, Estonian Business School ja Edmund Burke'i selts, Edmund Burke Society, see kõlas nagu sellise miks mitte. Ну, в общем, EBS, Estonian Business School, Edmund Burke Selts, аббревиатура та же самая, подумал, почему нет. Ja selgelt ka Burke'i, mulle väga meeldis see Burke'i lause. Мне очень понравилось это предложение Burke'a. Et ühiskond on kokkulepe või mitte, ütleme, ühiskond on siis kooslus nende vahel, kes elavad. Ühiskond on elavate. Ühesõnaga, ma tõlgin ei ürita nüüd seda ilusaks lauseks saada asjad mõtted asjad. Ühiskond on kooslus nende vahel, kes praegu elavad, kes on surnud ja kes on veel tulemas. Et see mõte on mulle alati tundunud väga-väga Он сказал, что общество – это собрание тех, кто живут, кто уже умерли, кто будут же еще жить. Ja seetõttu EBS ja ütlesin ka selge vahe, et mis ma ka ei ole, igal juhul ei ole ma see, ma ikkagi selgelt vastandusin Kaurile ja Ahtole sellega ja konservatism. Igal juhul ei ole see, mida räägivad Kauri ja Ahto. В общем, я себя противопоставил очень ясно Кендеру и Лобякасу, и тем не менее тот же самый EBS. Ja siis oligi, et ja nüüd me muutsime põhikirja ära, et И теперь мы поменяли устав. Ismid on sealt väljas on, et Edmund Burke'i selts on siis kodanikuühendus. Теперь измов там больше нет. Edmund Burke'i selts – это сообщество граждан, kes peavad kalliks lääne tsivilisatsiooni alusväärtusi. Для которых важны основные ценности западной цивилизации. Üksikisiku vastutus ja vabadus. Ответственность и свобода личности, turumajandus рыночная экономика ja riigivõimule seatud konstitutsioonilised piirangud. И конституционные ограничения государственной власти. Ja et igasugused ismid on metsad nüüd väljas. Теперь мы все измы оттуда убрали. No kas võib-olla sellepärast, et kui keegi loeks minu toimikut. Если бы кто-то читал мои произведения, siis tekiks mõtet, et tegemist on nüüd konservatiiviga. То у вас точно бы появилась мысль, что их писал консерватор. Igal juhul mitte Briti konservatiiv. Но в любом случае не британский консерватор. Selles võite päris kindel olla. Selge, aga
Sa oled muuhulgas väljendanud seisukohta, et selline nagu heaoluriik ja võib-olla selline pehme sotsiaaldemokraatia on nagu muutmatu status quo. Ты часто выражал точку зрения, что государство благосостояния, такая социал-демократия – это неизменный статус-кво. Ja ja Margaret Thatcheri sihuke konservatism on jällegi midagi revolutsioonilist mingis mõttes. И консерватизм Маргарет Тэтчер – это что-то такое революционное. no see on jah, jällegi kõik need vaatlused ja hinnangud ja sedastused töötavad ju konkreetsetes sellistes ajaloolistes oludes, et jah, 1980 oli Thatcher konservatiivina uuendaja Inglismaal. В 80-х годах 20-го столетия Тэтчер была действительно реформатором. Она была консерватором, но для своего общества она была реформатором. Nendes oludes, et eks need kõik on kõik sellised hinnangud või need ikkagi eeldavad mingit ajaloolist konteksti. То есть все оценки, которые мы даем, они даются в историческом контексте. Aga okei, no aga selle väite nagu esimese poolega oled sa nõus, et sihuke nagu heaoluriik on nagu, seda on raske kaotada? Loomulikult. С этим утверждением ты согласен, что государство благосостояния, от него трудно отказаться? Jaa, muidugi. Ütleme, pärast tööstuslikku pööret. Да, конечно, после промышленной революции. On mõeldud läänes kogu aeg, lääne põhiprobleem on see, olnud põhiprobleem, kuidas mahutada sellesse ühiskondlikusse struktuuri, mille me keskajast pärisime. Проблемой западного общества было то, как вместить ее в структуру общества, которую мы унаследовали из средних веков. Uus nähtus, töölisklass. Вот это новое явление, рабочий класс. Ja 19. sajandi teine pool. И вторая половина 19 века. No sisuliselt terve siis sajand 1850 kuni 1950 otsitakse vastust sellele küsimusele. И 100 лет с 1850 по 1950 искали ответ на этот вопрос. Selle vastuse otsimise käigus hukkusid, ma arvan, vähemalt paarsada miljonit inimest. И в поисках ответа на этот вопрос, или в ходе поисков ответа на этот вопрос погибло около пары сотен миллионов человек. Ja see sotsiaalriik on olnud alates 1950. aastast lääne vastus sellele, kuidas saavad siis ühes ühiskondlikus püramiidis koos elada rikkad ja vaesed inimesed. И вот это социальное государство, это было ответом западного мира на вопрос о том, как в одном обществе могут жить бедные и богатые люди. Ja see on meile laias laastus kinkinud, meie oleme saanud osa sellest järelpeost. Мы поучаствовали, так сказать, в финальном празднике, финальной вечеринке. Karneval. Aga Последний акт величайшего карневала. Jah, et loomulikult sellest, mis on taganud rahu. То, что обеспечило мир. 70 aastaks ongi väga sellest lahtiütlemiseks, peavadki olema väga head põhjendused. Что для того, чтобы отказаться от этого социального государства, для этого должны быть очень хорошие основания. Jah, see on võib-olla see, kuidas ma vastaksin sellele. Aga nüüd, kui... Sest probleem, kuidas rikkad ja vaesed üheskoos elada saavad, on sama aktuaalne, kui ta oli 300 aastat tagasi. Потому что проблема это, как бедные и богатые могут вместе сосуществовать, она настолько же актуальна сегодня, как она была 300 лет назад. No praegu on niisugune olukord, kus rikkaid väga ei õnnestu maksustada. Но сейчас у нас такое положение, что богатых обложить налогами не очень-то удается. Ja siis seda heaoluriiki peab üleval trükipress.
И это государство благосостояния, государство благополучия, социальное государство поддерживает печатный станок, печатающий деньги. aga nüüd noh, hiljuti siin lõpetas Euroopa Liit jälle raha trükkimise, mis nad on alustanud siis aastast 2008. Но Европейский Союз сейчас закончил печатать деньги, программу, которую начал в 2008 году. Et kas meil on nüüd seetõttu uut kriisi oodata? Должны ли мы ожидать новый кризис из-за этого? Nojah, nüüd rääkides jällegi müütide olulisusest, eks, et oleme. Говоря о важности мифов. Et sa võtad selle, Kristuse ümber on siin ju jutt käinud pikalt, et О христианстве ходил давно это разговор. kui võtta Vana Testamendi esimene raamat, Взять первую книгу Ветхого Завета. et siis ju, ma ei tea, me oleme ikkagi peatükk on meil seal kus 5-6 või 5 pigem, on ju uputusest ja Noast. Первые 5-6 глав там говорится о потопе, о Ное. Et ega ta seal ilmaasjata nii üleval ei ole. Там просто так, там это тоже не написано. Kui me arvame, et müüdid on mingid sellised asjad, mis annavad meile aimu, kuidas käituda, et no ei... Если мы говорим о том, что мифы, они дают нам какое-то направление, как поступать. Et ma ei ütleks nii, et me peame ootama uut kriisi, aga... Я не говорю, что мы должны ждать новый кризис. Me peame olema me peame tõesti aru andma sellest, et... Мы должны давать себе отчет в том, что... Et ma kasutaksin nüüd teist metafori. Я использую другую метафору. Et meile tundub ju küll, et kui me kõnnime õues. Нам кажется, что если мы ходим во дворе... Ja õues kõndides, ja nüüd tuleb, kaua me räägime umbes, et siis kas me hakkame tõmbama otsi kokku või ütle? See oligi viimane. Okei, siis me saame ilusti otsad ja kokku Да, то есть это последний вопрос, и мы пытаемся подвести итог. Et no see sama empiiriline teadus. Вот это самая эмпирическая наука. Mismoodi meie maailm välja näeb, eks? Как выглядит наш мир? Isegi meie universum. И даже наша Вселенная. Tegemist on ju meie parimate teadmiste järgi mingi sellise tolmuküpemega. Лучшее, что мы знаем, что есть какие-то частицы пыли. Eriti see meie maa, mis tuiskab kusagil tühjuses, mis võib-olla veel liigub mingi teise tühjuse sees, seda me ju tegelikult ei tea. Одна из этих частичек пыли — это наша Земля, которая двигается в какой-то пустоте, которая еще может быть частью другой пустоты. No, не знаем. Ja et see on üks reaalsus. Это одна реальность. Aga me ei ela selles. Но мы не живем в этой реальности. Me ei ela selles reaalsuses. Selles reaalsuses, kus me elan, ma võin vabalt maad ka lapikuks pidada. В той реальности, где мы живем, я могу спокойно Землю считать плоской. Ja ma võin arvata, et see ongi lapik maa, mis on ette antud. Я могу считать, что это плоская Земля, которая вот прямо дано. Aga tegelikult ei ole nii, tegelikult seal sees on tulekera. А на самом деле не так. На самом деле внутри нее огненная такая огненный шар. Ja seda ütleb meile empiiriline teadus. И это нам говорит эмпирическая наука. Aga meie, see ei ole mingi, ja siit ma laenaksin siis selle võrdme, siis me trambime kooriku peal. Мы ходим по поверхности, по вот этой корочке, mille all on kuum tuli. Под которой огонь. Ja me ei peaks seal peal väga trampima. И мы так сильно наступать не стоит нам. Sest vastasel juhul me ei saa, peale selliste ilusate ruumide on igasuguse teise ruumi. Потому что кроме таких красивых помещений есть еще всякие другие помещения. Selles, et me siin saame niimoodi istuda sõbralikult üksteisega rääkida soojas ja valgus, selles ei ole mitte midagi iseenesest mõistetav. То, что мы можем здесь сидеть и так дружелюбно друг с другом говорить, в этом нет ничего само собой разумеющегося.
sellepärast ma alguses ei tahtnudki sind majandusanalüütikuna tutvustada. Поэтому я и не хотел тебя вначале представлять как экономического аналитика. See oli ilmselt kõige sügavam vastus küsimusele, kas varsti tuleb majanduskriis, mida ma olen oma elus kuulnud. Это самый глубокий ответ на вопрос, будет ли скоро экономический кризис, который я когда-либо слышал в своей жизни. kõige vulkaanilisem kindlasti. Kõige vulkaanilisem ka. Конечно же, самый вулканический ответ. Tegelikult selle viimase küsimuse osas ma alguses valesti, ma tegelikult esitan igale külalisele alati ühe sama küsimuse lõpus. Я вот неправду сказал, что это был последний вопрос. Я всем нашим посетителям задаю в конце один и тот же вопрос. Kui sa... et me ei peaks olema kogu aeg niimoodi peidus selle kriisi eest. Aga aru saama, et me tantsime kooriku peal. Мы не должны все время вот так прятать голову от этого кризиса, но мы должны понимать, что мы вот так вот танцуем на тонком поверхностном слое. Ja alla on kuhu tuli. А под ним огонь. Ja nüüd see päris viimane küsimus. И теперь самый последний вопрос. Kui sa täna Jumala ette satuksid, Если бы ты сегодня очутился перед Богом, siis mida sa talle ütleksid? что бы ты ему сказал? Vahva õhtu oli. Ja vahva õhtu oli tore seltskond. Классный вечер был, отличное общество. Suur tänu, see oli Hardo Pajula. Большое спасибо, это был Хардо Павел. Nüüd